katledilen Batman Belediye Başkanımız Edip Solmaz'ın kabri başındayız. Onu ve tüm özgürlük, eşitlik, adalet şehitlerimizi, yitirdiklerimizi özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabii Kürtçiliği temsilcilerimize ya mezarı, ya zindanı, ya sürgünü, ya kayımı reva gören zihniyete karşı mücadelemiz sürüyor. Ve halkın iradesinin tecellisi mümkün olana kadar da bu mücadele devam edecek. DBP eş genel başkanımız ve vekil arkadaşlarımız, belediye eş başkanı olan arkadaşlarımız hep beraber birlikteyiz. Biz yitirdiklerimizi asla unutmayacağız. Onlardan aldığımız moral ve maneviyatla ayaktayız. Umudu ve irademizi arşa erdirmenin mücadelesini dediğimiz gibi özgürlükle taşlanana kadar bu mücadele sürdüreceğiz. Sözü Sayın Genel Başkanıma, Keskin Bayındır arkadaşa bırakıyorum. Başkan buyur. اجي همي هوالا و ایرو ام لسر گورستان ری حواله خو پیشنگ خو ادیب سولمازن ام هم تکوشیناوی هم میراتاوی برزداری بحرمت و بمنت ببیرتینن و ام بجنا خو لبر تکوشیناوی لبر ایراداوی دتاوینن 45 سال سریدا درباس بو سر قتل کرنا ادیب سولماز ev 45 sal dîroka desthilatdaran, dîroka neyarê Kurdan, dîroka dewleta Türkiye li hemberî gelê Kurd û li hemberî gelê êlihê Batmanê 45 sala berdewam e. Ji 1979 niha heta vêga 2024 şaredar hevserok şaredarê me heta niha kesên ku nehatine girtin, kesên ku nehatine sürgün kirin, wek rê hevalê me Edîb Solmaz hatine qetil kirin û bi carane hevserok şaredarê me ser îrada gelê Kurd kayyum hate avêtin. Dîroka 45 sale ya Batmanê ya îrada gelê êlihê ya Batmanê dîroka desthilatdaran e, dîroka zilm dewleta Türkiye û neyartî û dijminatiya li hemberî îradaya gelê Kurd e. Heger dewleta Türkiye û desthilatdaran li paşeroja xwe birênin bila li paşeroja êlihê birênin. Ji 1979 heta vêga. Yek hevserok şaredarê me nemaye ku sürgün nebûye, neketiye zindanê û kayyum neavêtiye ser wan. Îro jî em di sarvegera rêhevalê xwe Edîb Solmaz ya 45 salî da em li ser şopa wî, li ser îradaya wî, li ser berxwedariya wî em îro jî li Batmanê bûn neh roje em berxwe didin li hemberî desteserkirina îradaya gelê Kurd, li hemberî desteserkirina îradaya gelê êlihê gelê Batmanê. Serokkomar ji me re ji rêhevalê me re dibe ew kîne secera wan kî ye. Bila li vê derê em bersiva Serokkomar Erdogan didin. Secera me rêhevalê me Edîb Solmaz e. Koka me, koka berxwedana me, pêşeroja me ew e. Ji Edîb Solmaz heta niha hemî rêhevalê me, hemî îradeya vî gelî îro li ber xwe didin nav kolana da, nav di tekoşînê de ne. Em pêşengê xwe jî zanin, em rêzanê xwe jî zanin û em rêberê xwe jî zanin û em pêşengê îradaya gelê xwe jî zanin. Bila tu kesekî ji me re nebêje secera wan kî ye ne diyar e. Yê ku secera wan ne diyar e ev desthilatdar e, yên ku heta niha îradaya gelê Kurd qebûl nekiriye û naxwaze qebûl bike.
و یین کو ایراده گل کرد دخوازه هرتم به دار زوره به ظلمه ایراده گل ما دست سر بکن اما به برخوادان خواه به تکوشین خواه به دارا جینه کو ریحوال ما ادیب سولماز لباتمان و داره چاند ایرو لباتمان بو هر کی به هزاران به صد هزاران همی باجار تاخ کولان مال ایرو لهمبری و ظلمه بویا دارا جینه دارا جیانه و لهمبری ظلمه لهمبری دشمناتی برخواد ده اف دارا جینه نتنه الباتمانه لهمی کردستانه ایرو دنیای بلاویه لهمبری ظلمه لهمبری دستلاتاریه لهمبری ظلم و نیارتی دولتا ترکیه لبرخواد ده ام زانن ری حواله ما ادیب سولماز بلکه به چند کسابون به چند ری حواله خواه دست به تکوشینه کرن لی ایرو الباتمانه ایرو باتمانه به 100,000 گلن باتمانه گلن کرد خودی اراده خواه خودی پیشنگ خود درد کردن و اف تکوشین اف برخودان خودی اف پیشنگ و بگیجه آرمانجا خواه و بگیجه سرمریتی ام باورن ام به پیشنگ خواه برزان خواه برزان خواه باورن جبر به که 100 ساله ام لهمبری و دستلاتاریه لهمبری و دولت لهمبری و دشمناتیه برخواد دن دیروکا باتمانه دیروکا تکوشینا باتمانه دیروکا نیارتیا دستلاتاران این ترکیه و دولتان ترکیه لی بلا باش بزانبن ری حواله مجی سرینه تواندن ایرو ری حواله می خودی ایرادا گل باتمانه امجی سرینه تاوینن نه روژه ما دیاره اشکره وکریه تو کسی که ایرو زاروک بگره حتی امر تمامی وان یندرش تو کسی که لهمبری و ظلمه لهمبری و زورداریه سری ناتاوینه و ناتاوینه جی ام لهمبری و ظلمه لهمبری و زورداریه بهرسن ام بهرسه کی بتفگر برخستنینه جبر و کی و اف هرسا مل همبری ظلمه و لهمبری دجمناتیا وان و به سر بکوه و آزادی تاجیدار به و اراده گل تاجیدار به حتی اف آزادی اف تکوشین اف برخودان نگیشه مریته اما لسر شوپا ری حوالین خواه لسر راستی و حقیقت حوالین خواه اما بمشین بلا تو کسی که خم نخواه ری حوالی مجی ایرو لکولانین باتمانه لترکیه لکردستان لدنیای الجهانه گلین کرد ری حوالی ما ریکو او وکرینه به میلیونان کس ایرو لپیوی ریچه لپیوی ریه تکوشینا خواه بلند دکه بردوام دکه لسر پیشنگ ما حقارت علمت کن گلین کرد 100 ساله 200 ساله هر تم خودی لپیشنگ خواه ریزان خواه ریچزان خواه جدرکتیه گلین کرد خودی لریزان خواه ریچزان خواه شیخ سعید کالجی و درکه گلین کرد و خودی پیران پیر سید رضا جی و درکه و ریزان ما و ادیب سولماز جی درکه ایرو تکوشینا ما تکوشینا گلین کرد لسر زانینا وان سر ریوکرنا وان دچم لی اف دستلاتار AKP MHP به 23 سال خوین داوی دخوازه گل کرد پیشنگ خود دور بخینه هر تم به زمانه کی دجمناتی به زمانه کی بخیرتی نزدیک رجزان ما پیشنگ مدبن لی بلا بزان بن گلین کرد خودی ویل پیشنگ خود در که تو کسی کی بلا جمرا نبیجه و بحثا گلین کرد نکه که ام خوش پیشنگ خوش رزان خود دور بکن ایرو دستلاتاره AKP MHP لانقره بحثا چارەسەریya مسئله کرد که بحثا براتیا گلین کرد که اف براتی نینه اف پیف اف نزیکاتیا براتی نزیکاتیا لحواتن نینه اف پیفا دجمناتیه اف سیاست اف پولیتیکا تسلیمیت اراده گل کرد همبری و لهمبری زورداریا و اراده خو تسلیم ناکه اراده خو تسلیم ناکه بن دستیوان ظالمان وان داگرکران جهازار و نصد و هفته نها حتی نها لکردستان دخوازن بغصبه
bi desteserkirina îradeya gelê Kurd bi metîngerî tevbigerin. Ji ber wê yekê tevgera azadiya gelê Kurdistan wexta dest tekoşînê kir bi peyvekî dest tekoşînê kir. Kurdistan di bin dagirkerî di bin metîngeriyê de ye. Dagirkerî û metîngerî hêjî bi destê AKP MHP bi rê û rêbazên cuda cuda berdewam e. Lê gelên Kurd li hemberî dagirkerî û metîngeriyê tûcar serî netewand û natewîne jî. Îro bi pêşengtiya rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan tekoşînekî dîrokî û bêhempat tê meşandin. Heger li vî axî li vî welatî metîngerî û dagirkerî desthilatdariya AKP MHP û dewleta Tirkiye dixwaze paşva bikişîne bi pêşengtiya rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan çareseriya meseleya Kurd bi rehetî bi hêsanî dikare û dixwaze bike meriyetê. Em piştgirî didine aşîtiyê. Em piştgirî didine çareseriyekî bi rûmet li ser vê axê lê ne tenê lê ne bi polîtîkayên bi siyasetên dagirkerî û metîngeriyê. Heta niha me vê polîtîkayê qebûl nekir û em ji îro pêda jî em qebûl nakin. Em ê xwedî li vê tekoşînê derkevin. Gelê Kurd bi hemî zanîna xwe, bi hemî hêz û qeweta xwe wê vê tekoşînê bilind bike heta azadiyê. Azadî jî çareserî jî bi pêşengtiya rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan wê pêk wê. Gelê Kurd bi vê bawer bi heft saliyê xwe heta heftê saliyê xwe li Kurdistanê, li Tirkiye, li cîhanê bi pêşengtiya rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan bi aşîtiyekî ser vê esasî bawer e. Ji xeynî vê tu peyv, tu axaftin, tu nexşerê ji bo gelê Kurd ji bo me tu wataya wê tu maneya wê nîne. Her tim em ê li ser şop û heqîqeta rêzanê xwe û rêşzanê xwe bin. Ji ber vê yekê jî îro em ser gorîstana rêhevalê xwe Edîb Solmaz em dîsa bi bîr tînin û em dîsa soz û peyman didin. Heta ev tekoşîna azadiyê, tekoşîna wekeviyê li wî welatî o polîtîkayên dagirkerî û metîngeriyê paş ve nekişandin em ê vê tekoşînê berdewam bikin li ser gorîstana rêhevalê xwe em dîsa ji bo gelê xwe Batmanê Êlihê û gelê xwe Kurdistanê ra em dîsa dubare dikin em ê li ser şopa wan em ê li ser heqîqeta wan vê tekoşînê bilind bikin mezin bikin spas dikim mala ava. Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin. خدای تعالی خیره و مزون که نشونی معفو نشدید که توی زحمه کرم و رشاد که توی داخل جنت آخود که جبوی حی پیغمبر خدا و تمام شهیدی آزادی راز بوی حی غاری الفاتح